Pre nekoliko nedelja nam je stigao novi Xiaomi 14T i dobro smo ga istestirali. Proverili brzinu, bateriju i punjenje. Posebnu pažnju smo posvetili kameri zato što je uređaj pre svega dizajniran za fotoentuzijaste. Model je sada upravo i zvanično predstavljen i evo naših utisaka o telefonu koji donosi većinu karakteristika najskupljih modela, ali po duplo nižoj ceni. Xiaomi T serija je veoma popularna kod kupaca, pogotovo na našim prostorima, što ni ne čudi zato što ovi modeli donose moćne karakteristike uz vrlo malo kompromisa, ali i mnogo nižu cenu u odnosu na flagship telefone. U pakovanju ove godine stiže sam telefon, kvalitetna maska u prepoznatljivoj sivoj boji koju Xiaomi već neko vreme koristi. Tu je naravno USB kabel, a na ekranu je zalepljena folija. Nažalost, punjača nema i na to ćemo morati da se naviknemo, zato što su sada već skoro svi proizvođači u pakovanjima za evropsko tržište izbacili adaptere. Sam telefon pomalo podsjeća na Xiaomi 14, iako je nešto veći. Dizajn je čist minimalizam, sa tankim kućištem zaobljenih ćoškova i masom od 195 grama, koja vrlo lepo stoji u ruci. Debljina telefona je 7,8 mm i deluje vrlo čvrsto. Iako je lajsna od polikarbonata, sve je utegnuto, vrlo dobro urađeno i ostavlja sasvim izdržljiv i pouzdan utisak na dodir i izgled. Xiaomi 14T će biti dostupan u 4 boje sa staklenim i plastičnim leđima, za koje je Xiaomi koristio i reciklirani PET. Kućište je otporno na vodu i prašinu uz IP68 sertifikat, što je u skladu sa najvišim standardima danas, a to u praksi znači da telefon može da se potopi do 30 minuta na metar i po dubine. Dodao bih i dobar balans telefona, zbog čega će biti stabilan u ruci, ali je svakako preporuka da telefon nosite u futroli. Xiaomi nije potvrdio o kom staklu se radi, pa je bolje malo obratiti pažnju na ekran kad je futrola već tu. A kada smo kod ekrana, njegova dijagonala je 6,67 inča i u pitanju je AMOLED osvežavanja do visokih 144 Hz. Rezolucija ekrana je 2712x1220 tačaka, što daje 446 piksela po inču i pružao je izuzetnu oštrinu i čitljivost koja može da se uporedi sa ekranom na 14 ili čak 14 Ultra modelima. Osvetlja je do maksimalnih 4000 nita i zaista ekran je bio dovoljno svetao, toplih, jarkih boja uz odličan kontrast u svim uslovima i sa svim aplikacijama. Podržan je Dolby Vision kao i pravi Always On bez ograničenja po pitanju dužine. Xiaomi je čak obezbedio i TÜV sertifikate kao potvrdu da će ekran biti dobar za vaše oči i biološki ritam, odnosno da neće uticati negativno na cikluse spavanja. Xiaomi navodi da će uz pomoć veštačke inteligencije telefon prilagođavati osvetlje, ali i temperaturu boje u zavisnosti od okruženja. Moram da priznam da nisam primetio razlike u bojama, ali moguće da su te promene diskretne pa ih nije lako uočiti, ali da i pored toga doprinoste prijatnosti kod korišćenja. Što se tiče zvuka, podržan je stereo zvuk i to vrlo dobar i glasan. Naravno, ne možete očekivati previše basa, ali reprodukcija je sasvim pristojna. Iako je gornji zvučnik hibridni, odnosno koristi se i kao slušalica, oba kanala su bila ujednačena za muziku, igre i filmove koje će biti sasvim prijatno gledati u ovoj kombinaciji ekrana i zvučnika. Sa gornje strane je i maleni infracrveni predenik, pa uz prateću aplikaciju telefon može da se koristi kao univerzalni daljinski upravljač. Xiaomi navodi da je ovaj model posebno prilagođen entuzijastima za fotografiju, odnosno naprednim korisnicima koji ipak ne žele da potroše 1000 evra na najbolje modele, ali traže visok kvalitet snimaka. Takođe, Xiaomi 14T bi trebalo da je posebno prilagođen snimanju noćnih kadrova. I ako pažljivo pogledate deo sa kamerama, vidjet ćete diskretno ugraviran Leica logo između 3 objektiva. A to znači da je Xiaomi i na ovom modelu po pitanju kamere radio sa čuvenim nemačkim ekspertima za fotografiju i uticaj na krajnji rezultat je i ovde, kao i kod modela 14, odnosno 14 Ultra, očigledan. I danas, skoro godinu dana od predstavljanja, Xiaomi 14 Ultra ima jednu od najboljih, a po meni i najbolju kameru na jednom telefonu, pa me i tekako zanimalo da li će ova povoljnija varijanta uspeti da prenese sve te dobre osobine. Dakle, 3 su objektiva i to glavna kamera od 50 megapiksela sa objektivom od 23 mm i otvorom blende f1.7. Ovde je Sony IMX906 senzor. Pored toga tu je i ultra široki objektiv od 12 megapiksela i telefoto od 50 megapiksela, što daje optičko povećanje od oko 2 puta. U aplikaciji kamere imate 4 opcije povećanja, 0,6 puta, 1, 2 i 4 puta. Zanimljivo je da ovih 4 puta dobijate uz dodatni digitalni crop, što ukazuje da je Xiaomi bio toliko siguran u kvalitet i pored dodatnog digitalnog zooma. Aplikacija je standardna Xiaomi, a pored uobičajenih režima tu su Pro mod za fotografije, filmski režim, kao i neke napredne funkcije poput snimanja uz dugu ekspoziciju,
noćnih kadrova ili uz visoku rezoluciju. Zanimljivo je da ovde nema opcije za snimanje meseca, koja je na seriji 14 pružila baš atraktivne kadrove, što verovatno znači da kamere ipak ne mogu da prate baš do kraja skuplje 14 i 14 Ultra modele. Xiaomi je i ovde obezbedio dodatna podešavanja kojima pristupate povlačenjem ekrana odozgo, gde možete da uključite rešetku, tajmer ili recimo promenite format snimaka. Aplikacija radi brzo i lako ćete ispucati seriju fotografija za manje od 1 sekunde. Što se tiče kvaliteta snimaka, Leica uticaj je na njihov izgled odmah uočljiv. To znači da će većina kadrova biti nešto tamnija, sa veoma izraženim kontrastom i tamnijim, punijim bojama. Aparaat se neće plašiti da čitave delove kadra zacrni ako su oni i u prirodi tamni. I upravo taj pristup kod modela Xiaomi 14 i 14 Ultra pruža izuzetno atraktivne snimke, a tako je i ovde. Možda će to po nekom neiskusnom korisniku delovati čudno, ali će ipak čak i oni bez fotografskog iskustva primetiti da su snimci veoma atraktivni. Pored izraženog kontrasta, Leica snimci daju i duboke i pune boje, a možete da birate između Leica Authentic i Leica Vibrant režima. Razlike su male, ali će Vibrant dodatno istaći boje. Nama se više dopadao Authentic zato što je realniji. Pored toga, tu su i dodatni režimi i svi su inspirisani Leica kamerama, a posebnu pažnju je potrebno dati i crno-belim kadrovima koji su fantastični, pogotovo u slabije svetlo. Snimci nisu toliko oštri kao kod modela matične serije 14, ali to se vidi samo na većim ekranima. Takođe i dinamika će biti nešto slabija, ali sve su to zaista nijanse. Sa druge strane, većina kadrova će izgledati vrlo slično kao kod modela Xiaomi 14 Ultra, pogotovo po pitanju tumačenja svetla u kadru, i Leica i Xiaomi su tu odradili vrhunski posao. Zbog manjih senzora i objektiva vidi se da je kamera inferiornija u odnosu na Xiaomi 14 Ultra, ali on je više nego duplo skuplji i ovo je svakako među najboljim što može da se dobije u ovom cenovnom segmentu. Takođe, ova kamera je jedna od najboljih u noćnim uslovima koje smo do sada videli, pa će snimci po pravilu biti dovoljno oštri, a boje je ovde duboke, ali i prirodne. Čak ni ekspozicija u većini situacija neće biti preduga i moći će da se slika iz ruke. Kvalitet snimaka najbolje se vidi u nekim uobičajenim situacijama poput posete restoranu, kada će kamera u svim uslovima moći da se poigra svetlom i zaista uhvati atmosferu. Portreti su uz Xiaomi Master Portrait režim dali zanimljive rezultate, ali za moj ukus previše tu ima veštačke obrade algoritmima, pa sam radije ljude slikao običnim režimom fotografija, iako tada nisam mogao da dobijem tako zamućenu pozadinu. Ultra široka kamera je u redu, ali zbog male rezolucije ne bih preporučivao da je koristite osim kada morate, a i glavni objektiv pruža dosta širok kadar. Telefoto objektiv od 50 mm pruža vrlo lep kadar zbog univerzalne žižne daljine, a kvalitet snimaka koji daje na visokom nivou i može da se uporedi sa glavnom kamerom. Čak i noćni snimci će biti oštri, dinamičnih boja i vrlo atraktivni. Selfie bi u redu, ali uz nešto više šuma kada ima manje svetla. Takođe, uvek me fascinira brzina prepoznavanja i snimanja dokumenata na Xiaomi telefonima, a tako je i ovde. Najveće iznenađenje i to prijatno bio je kvalitet video snimaka i Xiaomi je jako napredovao poslednjih godina. Podržani su snimci do 4K sa 30 slika u sekundi. Preko dana im se malo šta može zameriti, a naravno mogućeno i zoomiranje tokom snimanja. Ipak, noćni video snimci su oduševili i kvalitet može u određenim situacijama da se nosi čak i sa iPhone modelima. U movie režimu omogućeno snimanje uz dodatne filmske efekte i format, iako uz ograničene mogućnosti u odnosu na 14 Ultra model. Xiaomi je model 14T opremio MediaTek Dimensity 8300 Ultra chipsetom, kao i 12 GB RAM i 512 GB memorije i to je moćna konfiguracija. Procesor je manje više na nivou Snapdragon 8S Gen 3, što znači da mu snage neće nedostajati i da će svi, osim baš hardcore gamera, dobiti više nego dovoljno brzine. Sve radi brzo, bez štucanja, čak i uz više naprednih aplikacija. Naravno, instaliran je Android 14 uz HyperOS, koji i dalje je jedan od najbržih operativnih sistema, a očekuje se uskoro i njegova nova verzija koja će, nadamo se, ispraviti po neke sitnice koje su ostale od prošle godine i Xiaomi tu i dalje donekle zaostaje za glavnim konkurentima, iako je ta razlika sve manja. Primetio sam i da HyperOS ume da se zbuni kod više poziva ili kombinacije Vibera i telefonskog poziva, kada Viber poziv neće prebaciti na hold, već ćete moći da čujete oba sagovornika i sa telefona i sa Vibera istovremeno, što ume da bude pomalo neprijatno. Baterija je kapaciteta 5000 mAh, a podržano je punjenje do 67 W, iako punjač ne stiže u kompletu. Baterija se odlično pokazala i lako izdržala skoro puna 2 dana, čak i uz ograničenje punjenja na 80%. Xiaomi je najavio i brojna unapređenja i funkcionalnosti po pitanju veštačke inteligencije. Tako telefon stiže sa Google Gemini asistentom, dok će podrška za Circle to Search biti aktivirana sredinom oktobra. Pored toga, Xiaomi je razvio brojna AI unapređenja za foto i video montažu ili prevođenje, ali njima ćemo se baviti u još jednom prikazu.
Xiaomi 14T je jedan od najboljih telefona srednje klase, a njegova Leica kamera pruža veoma atraktivne fotografije i vrhunske video zapise, pogotovo noću. Kvalitetno kućište, odličan ekran i brzo punjenje dokazuju da Xiaomi i dalje pruža više u svakom cenovnom segmentu. Cena i dostupnost uređaja su u opisu videa i ne zaboravite da zapratite naš kanal.